oportunidad. Bagahit paghigugmayaw pagbuhi, kung pag-abat mo nga para imo na. Pero kung diri ayaw pagpiritangan, di dapat mabaraka damo pa di dati bakay. Kaluluwagan kalibutan, di maihapan bituon, diri maiimuran, an pwede ighingyap naton. Pero bisan man karada mo danit mga naulang, ng kalangitan tigdan nauran, di man sigurado kun matuman. Padayon bangin man la makaptan mon mga gingkikinian mula, kung tipistingan mula pagdao. Harayo maniti mo pag kita ti mga hingyap, makakagtuan mo dirila igsasabo. Danay di maaram kun ano anhimon imon, tungod ha kadamuhan nagmumulay haimuna huna. Danay di maaram kun ano anig babato, haaton kinabuhi nga agsug magpakiana. Kay kaluluwagan kalibutan, di maihapan bituon, diri maiimuran, an pwede ighingyap naton. Pero bisan man karada mo danit mga nahulang, gan kalangitan tigdan nauran, di man sigurado kun matuman. Padayon bangin man la nga mabuhat mon mga kasabut mo, di mo kaya kundi kala magruruhad duha. Di man malain kunti tistingan, waray man nga ni mawawara. Oras na maginungod itiminop, dirit mahihimuha usala ka pirok. Tapuon ka manhan mga balud nga dagko, kayat perdihon basta may dala pag-ampo. Tanan may dapanahon para magdaog madagit ang karuyag ngan lumupad nga pagambanog. Mawara ka man hadalan haimo, pagtikang pwede ka man maghimon kalugaringon nga aragi. Danay di maaram kun ano anhimon imon, tungod ha kadamuhan nagmumulay haimuna huna. Danay di maaram kun ano anig babato, haaton kinabuhi nga agsug magpakiana. Kay kaluluwagan kalibutan, di maihapan bituon, diri maiimuran, an pwede ighingyap naton. Pero bisan man karada mo danit mga nahulang, gan kalangitan tigdan nauran, di man sigurado kun matuman. Padayon bangin man la nababatian mo ba ang tunogan ni mo hiniyap? Ayaw na paghinom na hunaan ma nga butang nga ginunan ba? Kaluluwagan kalibutan, di maihapan bituon, diri maiimuran, an pwede ighingyap naton. Pero bisan man karada mo danit mga nahulang, ang kalangitan tigdan nauran, di man sigurado kun matuman. Padayon bangin man la